Fari P. Wow. Trust me. Timbi midongo mu mifuka jugunyi pisi ngitarabuda bite mu bugi ndushisha biti warana budi yo na sitido dahuze cyane ndwica pido nekerezo zanjye zagiyiyo mbona mu bicu sinduhina ha wasaze neza yasaze gutya hano sinjyewe nge mbona bucya ibyo nkora sinjya nkubuka borodi nyinshi ku midugudu fati yo shati bakubiduda fati bityo hiyo nyunyutunwa demera nyagume hamwe haryo hiyo meze neza ndagusobeka shiramo biti nukumuriro wamini yabadanyemera gengo yiwanyu nyica mu mutwe bidahabanye fitihaniro nimwabonye nza abatungura mugatunura kabarungika hadi miyobo n'inzira zibanye nkanamenya kode yo kwishashada kumadira meshi yindi mountain yindi yo ku misozi yimagana warunga ndabuda ati musore ndoda kwa masomo yangu huze mu biki narifite dream narifite wa mahirwe yo yandi nari kubona mu buzima bwanjye sinayabaze hari impamvu adayahisemo nge wakanora mu banda kama Mike nakikadaga inyuma ya murazabo kurapa nidovu n'amakiriro tudi byabisekuru byamakave ubanza yadana tuzukiyemo still ni fight kuba ndumurap miziki yiwacu hadi igihishe acyatoneka ndacyateseka ruruvu kubudiri njya gucapa bitotsi byatondo sinjya mbimenya bikambisha imanga bizamitana mfite kurusura nk'urwabarapa niteda kadangi mu gasubuye bandikuga kumuro k'abapapa safari ni ndefu ndacyabuguza ziniga ziwacu zironjoroka zirashubikanye n'abamosiyo uburwapu bwanyu ni nk'ubwahuro maniga y'ukudabura mikolo chazamuduteda ni nk'inkorora muri nyonga cyane imigongo ididukana n'isoni kwedi muduca mu maso rekana n'ibisu wisumbira kanuni zanero zahango bagira menshi nuzayobya rap tuzaguhoma y'urwana n'ibindi bigukarisa ejo nejo bundi turi on top niga nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe naca wineribuye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe naca wineribuye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye abana bisanze behiteretse badacuranwa idigiri dasadi bubaha imbaraga zabikoze badagotwa cyane badahengama badihenura babihabara kwibagirwa rapa hicomeze imizi kuduhira cyane ni nk'imiyugiri usumbiza inyuma ngo bite kubyaho ko havuze byishe se mwumvishe iki muraho mufite ubukirigitwa ejo nejo bundi nzabahigikwa urashyushye cyane se tubikode aho imbere ntabwo muzahagira mushingune rero dushonere gemu nigiriza ikoti ry'ubigishamo reka tubikode biva akavumo bigeze aho twahamuda imivumo kibamba ni kenshi yihungura ivu tazabona urya ni ku miruho niwibagirwa ni ku miniho n'akakuka kanyuma kakurokoda zimisha kirize ni nk'inkorora akidatamira ruma kuyivasene ku buvunde ni nk'uburozi cundubona ivuta ari nk'ikimuri uruganda rw'uburwuzuye mishenga hadi kwiyodobeka mishakura tudi kwifunguzo zikangura ingagu ko mwigirasiyo rihacurwa n'izindi haracyari bumbiriza uko imirongo turacyacomeka iti yiyizana gakino kadashe gashidemo inzanga mu bukorikora ubugeni n'inganzo niga nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe naca wineribuye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe naca wineribuye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye. The Track Slayer. Nakubwe Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Tayari. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech. Ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sanga arajya gukoresha. Tubafite ibikoresho. Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop. Kamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi. Ku giciro nk'icy'umuneke. Hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe Sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki
bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent aracyari Sakala da Premier umva narabwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, amasaramanje, imitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana nawe ndebera intebe z'ikinyejana saramanje ibintu byiza cyane hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasa. Ukeneye byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero bahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusazanye kuri Kwizerwa Arts Furniture. Hey guys, muzane nanjye muri Kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri Kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ride. Uko mwabibonye mu rugendo rwacu muri Kwizerwa Arts Furniture, they have beautiful things. Bafite intebe nziza, bafite ibitanda byiza, bafite amatablo meza yo kudekora mu nzu yawe, bafite dining table sets nziza cyane, bafite amatables meza, bafite utubati twiza, bafite TV stand nziza cyane, kandi nkubwira yuko ushobora kuzana na order ukayibahereza, ukazana ifoto wakuye kuri Pinterest, barabishoboye rwose. Ukazana ifoto ukabereka intebe ushaka, ugatanga command bakabigukorera kandi bakadeliveringa neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire n'ukuri nono ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza, ngira ngo murabibona ni nziza cyane, zifite design nziza, ziri very puffy, they're very comfortable, they're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo, ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand, Kwizerwa Arts Furniture barayoboye kuri TV stand nziza cyane, yabera iwawe, yabera urugo rwawe. Babafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano, ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko? Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi, niho bakorera, bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Ikaze muri Vibrators Plus Limited. Abaga mu gihe cyo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire, niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all facial solution, ni product zivavura baba ne bari imihango, babara bageze mu gihe cy'uburumbuke, izibavura vuba byihuse. Ikindi none burya abanga yabashaganye ntabwo yagena neza, hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije. Niyo mpamvu hari ibinini bya Loose Weight Tablet kandi bibafasha mu kanya nkako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nziza ikeye byanyabyo ngi Moraton Oil, hari Licorice Oil, ni amavuta meza atangaje abavura ibiheri, akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiyo nimero kuri screen yawe 079 16 45 382. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere, umuryango ni 23.
ushaka product yacu utageze aho dukora delivery, abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari muri Kigali rwose ntabwo byihuse motari wacu akabagezaho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha hari Instagram Vibratas rwa, Facebook Vibratas rwa, YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane, murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana: kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse kino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China, zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men, ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda, ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care, ifasha abagore kugira ubushake, ububobere, ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil, ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster, ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime, ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies, ifasha gukora neza ku bwonko bw'abana, ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre, urenze ku karere, ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich, ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera abasubscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera abafollowers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com, aho bagufitiye uburyo bwo kubona abasubscribers n'abafollowers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciroho ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'abasubscribers aba ari abanyabo. Byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Narababwiye ngo aracyari da premier, wumva ko umusore ndashaka mwitana mukore iki mutega amatwi mu noneho filime nuko tuyitangiye. Filime yiswe The Cure, umuti. Hari uwandika ngo muri 2021 ngo hari virusi yageze hano hasi ku isi, urumva ikwirakwira mu bantu kandi mu buryo budasobanutse. Iyi virusi ngo yasizwe itavuwe, if left iramutse bayiretse itisiga itavuwe, ngo umuntu yinjiyemo cyangwa se host uyifite ishobora kuba yamwica amasaha 28. ngo ni virusi yaje ryari muri 2021. Ariko ngo there is no permanent cure, nta muti uhari ufatika wavuga ngo uyu muti ngo wayikuraho burundu. Bivuze ngo igihari ni kugabanya iki ubukana. There is no permanent cure. Na filime yiswe ngo iki The Cure cyangwa se umuti. Kugezana naka kamwanya until now. Tanjaro wirukanga ubashiramo agatajya push. Tanjare haraho barasaga mugabo amasaha y'ijoro afite ivarisi, haraho barimo bararasa amasaha yari mugoroba, mugabo azayirukanga afite igihunga, polisi zitezamo. Ya filime sasa mugabo ariruka za ku kamodoka itema akoba. Nakubwira cyenda premier wumva iracyari giti business group kuri 6 byawe mwanda. Fuck Victor, calm down. Victor, twagwamaga kuva kare. Proceed to the extraction point. Ati itegura ujya turi mu gutorere. By for instructions. Nuhagera utegereza further instructions cyangwa se mabwiriza turi muguhe y'uburyo twakuvana aho ngaho.
case. ese waba ufite umuti mu kavarisi? Do you have the cure in the case? Arimo uramubaza n'umuganga. Fucking dead, man. Mana abaganga bose twari kumwe bose bapfuye, they are fucking dead. Everybody's fucking dead. Buri wese yabamuhitanye. Muganga afite umuti wa virusi. Confirm that you have the cure secured. Banza mbere na mbere ubwire, please confirm that you have the cure. Mbere na mbere banza ubwire ko ufite umuti kandi uwo muti utekanye. Yeah, we have the fucking cure, but where's the fucking meeting point? Ati mwana nta muti nari mfite ariko hari akanama. What the fuck? They killed everybody in the... Abantu bose twari turi kumwe mu kanuza mu kanama bose bagomba bagenzi banjye babarase kuri laboratoire. Abandi bose barabarashe. Victor, pull over in front of the white building. Ngaho parika imbere y'inyubako y'umweru. See, personnel is on the way. Hari umuntu ugiye kuza ngo byihutirwa. Hano hantu se paritse ni. Muganga baramuhereza. Is everything Victor, okay? ibintu byose bimeze neza cyangwa? Guys, we've got an unidentified... Umva turimo turabona hari umuntu uri kwegera umuganga, turi kumenya kuri satelite, ntabwo tuzi ngo ninde. Case is exposed. Ariko uko biri kose varisi barayitwaye iri mu muti. Ndakubwiye intambara iriho muri iki gihe abantu bakora amavirusi barangiza bakagurisha imiti. Filime yiswe The Cure. Muganga iryo joro rimwe umuti wa virusi barawumwibye, ariko wawibwa n'umuntu utazwi, ariko ariwo bavuganaga mbaza ngo ese urishobora ko ufite umuti. This mission is of utmost importance. Hano hari umusore babwaga ati iyi misiyo tugiye kuboherezaho yo ni ingenzi birenze. You're gonna have my own personal SEAL team. Atari kusibye ko ngiye bwa abasore banjye SEAL team yanjye, kipe y'abasoja. You're gonna have an off-the-record F-35. Ati uko byamera kose no muri F-35 uraza gutanga raporo. Ezano raporo. Ati ibindi byose ndabigwa biri covered. Abintwaro abiki byose ndabigwa byuzuye. Haruhaga umusore misiyo. That's right. Nibyo nta nibindi kandi. This mission's about the cure. Ati misiyo ngiye kugwa niyo kujya kugarura umuti. Not that other treatment that loses potency over time. Ati ubu n'ubuvuzi tugiye gushaka tumaze igihe turimo turahiga twabuze. This is the miracle cure. The one Ati uyu no muti avuga ko ari umuti w'igitangaza. This is the miracle cure. that's gonna take away all traces of that disease in your daughter's system. Ati rwose uyu no muti uzavana uburwayi buri mu mubiri w'umwana wawe. Ufite umwana w'umukobwa mugeze afite ya virusi. Then when this mission's all done, Iyi misiyo rero numara kwirangiza, hell, maybe one day you can be sitting across from your daughter just like this, right? ati wenda umunsi umuze cyane umwana w'umukobwa kuri table musangira mwishimye. This table. Nawe yarakize ameze neza. She's eating a big old ice cream Nawe sundae, azaba arimo ararya ice cream nk'abandi bana bose nabanezerewe. and you look in her eyes and you see those eyes full of life. Ati rwose bizaba ari umunsi mwiza ubwo uzicara mu maso y'umwana wawe uriya mu maso yahuzuyemo ubuzima buzima. And you're gonna be very thankful. Hari ukuba ufite ubuzima ariko atari ubuzima buzima. Ati uwo munsi uzicara n'umwana ari kurya ice cream umureba mu maso uvuga ati koko umwana wanjye afite ubuzima buzima. Urumva? Thankful that I put you on this mission. Kandi ari benshi bazagushimira kuko uzaba warangije iyi mission. Bwatinze hari zazaga. All right, gentlemen, Sawa rero basore. let's go online. And our satellite is live. Ati twitegure ndimo ndabara amafoto yanyu kuri satellite. Coordinates locked. Ati rwose murimo murayegera. 2 days ago, our lab in Los Angeles has been Ati iminsi ibiri laboratoire yacu ari muri Los Angeles yatatswe n'abasirikare. attacked by militants hired by Yatatswe n'abari bameze nk'aho ari abasirikare ko babe batumwe n'abakompitita cyangwa se abantu duhanganye mu bucuruzi bw'imiti. competitors. Our Ubwe buri amasoko akora imiti cyangwa se za pharmaceutical company zirahangana kubera ko umwe akora virusi abandi bagakora imiti n'abandi bagakora imiti. Ugasanga bo baremye virusi bayishyize hanze, abahitanye imibare bariko bakarwana no gucuruza iki imiti byo murabizi n'ibintu bisanzwe. lead scientist managed to escape with our asset Ati hari umuscientist umwe wagerageje kuba yacika, intact. uwo muscientist ni ufite virusi. Unfortunately, he was ambushed and the case has been stolen by this individual. Tusibye yuko ngo uyu muscientist yacikanye virusi nawe ntibyatinze uryo joro rimwe n'iminsi ibiri ishize baramurace yitwa n'uwitwa Maxwell Powell. Maxwell Powell niwe wibye virusi wifite. Mr. Powell has wasted no time in negotiating the sale. Usibye ko uyu mugabo Maxwell Powell twaramamaga ngo twaregosiye nawe turabura icyo yaduha umuti yarabyanze. Property to our competitors. Ariko aho tuvugira hagiye kuba yahura n'abakompitita cyangwa se abandi duhangana isoko bajya kumvikana bamuha amafaranga abaye uwo muti. Maxwell Powell niwe wibye iki
virus nako sorry nawe wibye umuti wa virus. Rendezvous buyers at their head. Aho tuvuganira hanga mu masaha tisana n'ubwiri bwuzuye mu minota 35 amaze guhura n'abagiye gukora iki kuba bagura umuti. Quarters within the next 35 minutes. Mu gukora ibicoboka mu minota 35 badakunda ko aba yahura nabo mwe mwamaze kumwambura umuti. Your mission is to intercept the sale and bring my case back. Basore banje misiyo yanyu bahaye nta yindi n'ukumutangira mbere yuko ajya gukora iki guhura n'abaguzi cyangwa abakompetita bacu mukamwambura iriya case irimo umuti mukayigarura. Bruce, you'll drop Noah at his delivery point. From there on, Bruce araza guparika gatoya and he'll proceed on foot. mugenzi wawe araza kuva mu modoka aca muri iryo shyamba n'ibirenge nk'uko muribona kuri satellite. Shortcuts and should be we araza guca mu nzira z'ubusamo checkpoints. agende abatangiye kuza checkpoint. Bana yakabona baramubwiye uwitwa Noah. You will push Mr. Powell to checkpoint Alpha. Ati uwitwa Rip awaraza kuvamo ugende utangira imodoka yande ya Powell umuteshe kugira ngo ave mu modoka mugenzi wawe nawe uri manuka n'ibirenge amutangira imbere ahita mukora iki amwambura kavarisi. Delta team, your orders are Delta team mwica musabwa no kuguma mu modoka ntaye mwivange mu ntambara paka mubonye biramutse bizambye gatoya nibwo mwahita mwivanga mu ntambara. Sawa nyakuba turakumva ntago turi bwivange mu ntambara. Misiyo bari kugenda bumva yoroshye umwe arava mu modoka ajya manuka n'ibirenge ace mu ishyamba undi ase nk'umubatesha gatoya mugenzi wawe ahita yitambika mukore cyangwa mwambura kavarisi. Yamane ibintu biroroshye tugiye gufata umuntu umwe tureta dutaha barumva misiyo yoroshye dizi. Sawa turabyumva Roger that baratatana bano baca hakuno abandi bakomeza harya bafitemo n'indege 566 or 59 Zafa uranyumva. This guy should provide you with any updates. Atora kuba mu kirere aramutse hari ikizambere ko twakwiyambaza. If you need to take your doses, do it now. Bibaye byiza mwese mufite virusi mu mibiri yanyu mufite ya miti mutuma mumara amasaha 24 muyitere hakiri kare. Bose virusi barayanduye ariko bafite imiti igabanya ubukana. Urabona iyo witeye hano ahita haza isaha y'amasaha 24. Taking your shot, man. Mwana wakwiteye urukingo se. We have 2 hours, bro. Mwana ndafite amasaha 2 imbere nta cyihutirwa. Before you take it. Uza kwitera usagaje amasegonda 10. Umura mwana. Amuti turaba twahubonye. Things aren't cheap. All right? They're actually quite expensive. Mwana uyu muti urahenze twitonde. Tayara bari mu ndege nabo. Uyu nawe afite virusi muri we. Agiye kwitera wa muti ugabanya ubukana bwa virusi banga kujyamo. Base, my syringe is malfunctioning. I have less than... Umuti wanjye ntabwo urimo urakora kandi sigaje minota 40. 40 minutes is plenty of time to... Minota 40 ni myinshi bagarutse hano ku kibuga cy'indege. Turaza kugutera umuti utoje bana nta kibazo. Bazi ko misiyo minota 40 baraba irangije. This disease. Ati uyu muti uzarimbura iyi ndwara burundu. But before we can do that, ariko mbere ko tubikora, we must succeed today. We must succeed today. Uyu muti turasabwa gutsinda. Noah, your daughter's counting on you. Ati mukobwa wawe niwe yiringiye. Noah arangije avayo. Noah nawe babwiye ngo araza guca y'ishyamba amanuka n'ikirenge. Bagabo n'abakomanda simbuka mu modoka igenda we. This monkey gets all the action and we get to what? Dick around? Mana basenze bajya gukora misiyo tukuma mu modoka dutegereje paka. Aba Delta team baba babwiye ngo baraza kwivanga mu ntambara uko byakomeye. Uyu ne babwiye ngo aze guca iki y'amashyamba. Banaho baciye amashyamba. Bano bategereza mugenzi wabo hehe. Ku gasozi. Tugaturi muri position. Bano ba Delta team nabo bashyiramo baritegura. Tibikoresha. Bano babwiye ngo bagume mu ikamyo yabo paka. Bumvise byakomeye. Now we wait. Obo turategereje. Okay. It's an ancient piece of shit. You should have brought the scar. Mwana ntabwo wakwazanye umuntu nabwo bakabaye wazanye inkovu. Hano aro babwiye ngo ategereze mu modoka ze gukora iki? Wa wundi w'ibyo virusi witwa Maxwell Powell. Naca hano. ETA 2 minutes. Mu minota 2 arabaguciyeho atwaye imodoka yo mu bwoko bwa BMW British Motor Works. Cyangwa se BMW. Nabashyiramo isasu. In your position. Target in position. Agira umuziki wa stand the music. Na warayicanira. Abonye umugabo ufite akavarisi aciyeho. Na warakurikira. Tayari. Cyakubwiye hano hey. Heading west. Arimo arerekera mu burengerazuba. Namwe mukurikiri. Heading west. Noah, target at 3 o'clock. Musore muto 3 o'clock. Bite na rukurikiye. Nayo komeza mu burengerazuba bwa. Yakomburasirazuba. Tayari.
hari uwaciye amashyamba uyakurikira aturutse inyuma tore Go ahead and smoke him. Reaper gira vuba muhagarike bana y'igikoresho we filime tuyitangiye nababwiye uyu munsi n'abaha show aracyari the premier wada for real midaya today the premier Sankara aya bakubwiye virusi yabaye bararwanira umuti we ubu banazagenda muri laboratoire Coming in from the right. we tagati yawe iraza guturuka iburyo bwawe musore mutoya ya vuba vuba nawe witambika mu muhanda no wavana y'igikoresho we bari bunduki Time to intercept 10. amasegonda 10 arabahingutse abarababona yakora umuriro the premier nakubwiye Target is still. ndamuskwase aracyari mu nzira agenda we imodoka ziriruka bari mu muhanda y'imisozi baniga arakurikira ni Noah umukobwa nawe ararwaye we binjiye mu buvumo tangira imbere y'ubuvumo n'abacizi musama we tayari musore arabangutse dore icyo bita siporo we bagabo imodoka cyo batwaye baracumva mister cyo batwaye baracumva cyo biti kankari mister twaye BMU abayita BMU tende kore pamu bikura ariko si yuko bagabo bakoze virusi nyuma yo gukora virusi banashyira umutima niwo bashaka gushyira ku isoko. Target reset. Scanning. Give me 10 seconds. Update. Masare mutoya itegura amasegonda 10 ugeze kuri waypoint. About 2 clicks along. Turimo turamurebera kuri satellite bari mu misozi. Take the path on your left. We cy'ubumoso bw'ahantu herereye nibwo uri batangira imbere gatoya. Bagabo bateguye intambara we barapfa umuti bakoze virusi umuti niwo bashaka gushyira ku isoko. Musore muto irukanga kuko umuti w'umwana wawe uyu nafite agakobwa karwaye virusi mu maraso yako gomba bari umuti afite impamvu abikora we bita impamvu abikora bagabo bica bita umuriro virusi bari intambara ziriho we chabita economic war Point Bravo. we checkpoint Bravo mwitegure namwe aronya batangirira imbere namwe Bruce namwe mwitegure nyuma ya mugenzi wanyu bari cyuma we nakubwiye uyu munsi yabaha show bicara mu muhanda mugenzi wabo nawe ari hano bamucaho bose ekipe zimwe Right now, shoot him. Let me show you. we murase Piece of shit. Get aka ni akantu gatoya rishyiramo nakubwiye Sankara niteguye kubasha uyu munsi urabo magazine wongera urodinge we vuba kagabo gatwa gafite virusi nako gafite umutima ko ntago ari buraga kihagazeho nk'imbwa ry'uruhu nasi umusenzi sha mwana murase barasa shoferi ufite umutima we yihagazeho barasa shoferi arasa n'uwari kumwe na shoferi umwiye ariyo bambaranye yabo data we siri kwentegere dore icyo bita kabarangari yebwaga data we inambarira hawe barapfa umuti uyu nawe imodoka y'abagenzi be habuze gatoye yebwe data we Is approaching checkpoint Bravo. umva ntago umugabo muramufata turi kumara kuri satellite haguruka musore mutoya Noah umugabo aracyari imbere akurikiwe na mugenzi wawe River niwe ukurikiye arangije ajya mu muhanda arabatega Reaper, you're gonna be in the car. River agenda agace ya mugenzi wawe ari imbere ya terasi uwo mugabo gira vuba akiza tagati mena gatuza n'agatobanura mena gatuza tayari imodoka irenga imanga dore imodoka iyo wari wibye umuti nakubwiye aracyari samano ubu niyo yarangira mwaryohewe Sapphire 1, you're confirmed to get back to base. wa mukobwa muto uri mu ndege utatagaruka kuri base nabona intambara irangiye mission accomplished sigaje amata 27 mane himbazwe uyu nawe amanuka aca munsi y'umanga y'umusozi utaza hakuno ni River mwongera mandi ntanyurwa n'umuzimu wawe utazagaruka uyu nawe Noah vuba amanuka umusozi ajya kureba mugenzi we. Well, you did really good out there today. basore Noah mukoze neza aho hasi mwitwaye neza mu kibuga. Reaper's gonna bring you back to base.
ndashaka umutima ugaruye kuri base nona. Mukobwa wenda ndaza kumutabara ndabigusezeranya. Urakoze afande. Give me a secure line to Reaper. Ndashaka munshiro umurongo w'ibanga mvugane na River. Fanda aravuga umushyiro umurongo w'ibanga hano yavugiraga kuri ku murongo bose bahuriyeho nk'abantu ya emisiyo arangije aravuga ati bamwe umurongo w'ibanga avuganiraho nande na River ni ufite kano gaki gakesi karimo umuti River zana umuti uzana mu modoka Reaper Noah's closing in on your location. Ati Noah mugenzi wawe arimo araza ahantu herereye urebe fande. I told him that the cure is for public release. Namubwiye ko uyu muti turuwe abaturage bose bagakira public release. But you and I know very, very well that that's not going to happen. Ariko nge nawe turabizi ko uyu muti tutarubuhe isi yose kuko turashaka kubyaza amafaranga. Arimo arabwira uri mu modoka babandi batumane ku murongo w'ibanga. I need you to take him out. Ndashaka wice Noah. I understand, sir. Ndabyumva nyakubahwa. Fanda itabwira ufite umutigo bagenzi be bose abivugane harimo na Noah. Reba kugambanirwa ku nyumisi irangiye. Avuyeyo Noah nabaza rwose misi irangiye. The case, huh? Nyuma na nyuma wabonye varisi mu muti. Yeah, man, you did good. Man ukoze neza bro. Ashiramo fire mode. Abazi by'imbunda buri imbunda ntabwo wapfa kurasa utamanuye buto ya fire mode. Yeah, man, you did good. Koze neza mwana. Arangije murebe kandi agatoki. Ashiramo fire mode. Arabibona. Murabye maso arahinduka. Menya yuko yagambaniwe. Arayizamura nawe atayizingura. Reba filime sasa. Ngiye kurasa. Manigara kwe parabangutse. Ni Noah. Bakozanyaho. Noah tayari. Magazine yashushe. Munda yashushe. Uyashiramo indi magazine. Noah abonye amasasu yakuruye. Noah kiri igitsi. Ukurikiza umuriro nka cya gitutsi. Kagabo karabangutse. Manigara acika. Manigara acika. Manuka ku manga y'umusozi. Genda shinga imbavu. Ku rutare. Cyawe. Manuka. Cyawe datawe. Shinga umugongo. Ukurikiza amasasu. Ndakubwiye ibintu nk'ibi nta muntu wizera ubundi. What the hell is going on? Mwana Reaper bigenze bitaho ngaho. He's gone, sir. Arancitse fande. Jesus Christ. Mana nyagasani Jesus Christ. You just bring me my case. Zana imfunguzo zanjye. Muhigu wa musenzi. Bakiraho. Nyakubahwa. Abari baje kugura imiti turabona bafite imodoka nyinshi. Imodoka 9, 12, 15. Zirimo ziraza zegeraho Reaper ari kandi Reaper ni ufite umuti. Three tells me enemy personnel. Reaper na muri ya mafoto afata kuri satellite. Umwanzi arimo araza aho ngaho abari baje kugura uwo muti. Banza baje kukwiba. Abanye ko agomba kubahereza koze iki atahageze. Barimo baraza aho ngaho. Yeah, aracyarisa Canada Premier umva. Narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, masaramanje, mitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture. Ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana. Saramanzi ni byiza cyane. Hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe. Kubera ukuntu haba hasa. Channel byinshi bihatandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusajya kuri Kwizerwa Arts Furniture. Ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mu gihe cyo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire
niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all infection solution, ni product zibavura baba niba bari imihango baba bageze mu gihe cy'uburumbuke, izi bavura vuba byihuse. Ikindi nanone burya abaganga bashakanye ntabwo yagira neza, hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije, niyo mpamvu hari ibinini bya loose weight tablet kandi bibafasha mu kanya nk'ako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nza ikeye bya nyabyo, ngi Marathon oil, hari licorice oil, ni amavuta meza atangaje abavura ibiheri, akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiyo nimero kuri screen yawe 079 16 45 382. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere, umuryango ni 23. Ushaka product yacu utagezeho dukora delivery, abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari muri Kigali rwose ntabwo byihuse motari wacu kabagezaho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha hari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana: kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China, zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men, ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda, ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care, ifasha abagore kugira ubushake mu bubere, ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil, ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster, ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime, ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies, ifasha gukura neza ku bwonko bw'abana, ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre, urenze ku karere ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich, ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Nakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku 80,000. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose,
byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona abasubscribers n'abafollowers ba nyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ho ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'abasubscribers aba ari abanyabo. Byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Reba filime sasa. Nambarira cyakomeje. Shaka buryo cyavaho ngaho. Haje kombo y'imodoka nka 10 dore bimisiri. Chewe gadata we. Get out of there, go. Ripa vaho ngaho nona abaje bafite igitwi gikoresha. Bafite bakora bunduki na mtoto wa bunduki. Bavayo. Ho! Aya. Ripa afite nyirukansi. Fite imodoka yirukanga we. Raka. Nawaratangira. Bakabwa nayo yari marasubira kuri base. Sapphire 1, we got a situation. Sapphire 1 turi situation itari nziza. Bikunze basubira inyuma. Backup for Reaper. Dokeneye kutanga backup cyangwa se umusada kuri mugenzi wa Reaper. For me. Hari abasenzi baje kumwataka. Bakabwa reba iminota sigara isiga 21. I need my next dose as soon as possible. Nene koko banera indi dose. You just turn around and take I will double your pay. Nakukwira amafaranga ngo bakwishyura kuri mission. this problem. Are you fucking serious? Utomva uri serious? I just completed the mission. Mission yari yarangiye. I'm gonna land. Have my shot ready for me. Ngomba kurandinga na minota sigaje. What I'm telling you to do, you are Wa mukobwa wenye ndifanda ukurikiza ibyo ngubwiriza ntabwo negeka. Sobira inyuma ugenda utabare mugenzi wawe se tu. Get it done before it's too late. Ahubwo ugenda utabare amasaha atarakurengana. Kumbano wari wacitse. Nowa yamenye ukuri ko rafandi wawe yabavuyemo. No waratangira. Kumbe mugenzi wabo Reaper nawe arabamutangiye. Basaze tumwitana cyamana nawe. Reaper. Sapphire 1's gonna take care of this one for you. Safa agiye kubikurikira naje kubitabara. Amenye ko mugenzi w'indege yaje. Tayare. Indege yaje irasa. Indege yaje. Baminjira mu masasu. Ewe mwitunga we. Indege yaje caho. Nambarira. The rest on his own. Ibindi Reaper uratse bakata Reaper arabyitaho. Urakoza bakubavanye mu nzira. Ahubwo kurikirana mugenzi wawe nde? Mugenzi wabo Noah. Wigize ikinani. Batanya kwesha ko Reaper nako Noah ari wigize ikinani. Umbe Noah. Aya mashyamba yarasanzwe yazi. Hari nawe yagiye atsimba imbunda mu buvumo. Arapashira nawe. 60 seconds. Mu masegonda atarenze 60 navuga umuntu umwe bugeze kuri Noah nawe umuhitane. Babwira uw'indege. Noah apakira ibikoresho. Noah hano yarasanzwe hazi. Yarasanzwe afite imbunda mu buvumo. On the target. Umva Noah ndimo ndamureba kuri target. Ari hafi muri ayo mashyamba w'imwivugana. Noah avana ibikoresho. Noah ari maraza. Ayare! Misire data we! Misire ku mutwe. Habura gato. Habura gato. He's still moving. Okay, continue engaging. Utaramupima nutegereze. Kuba wacika. Akurikira ka Noah. Noah ni umusore mutubangutse. Aya. Hindura icyuma we. Hindura icyuma. Maniga. Kagabo ushaka shinzi mbavukari. Yawe reba. Inyuma kwe. Reba kuri tagisi. Yawe tata we. Hano hari ubuvumo. Fakura samba kure kuri umusaso ariko. Sinzi. Yenjira ubuvumo. Don't even think about coming back here before he's dead. Umva aho datageza mugobwe kuhagaruka kuri base uwo musore taramwica. Ibazo umuntu mwazanye muri misiyo akareba gutuma kwica. We've arrived at the south entrance of the tunnel. Umva ategeza ku muryango w'amajyepfo w'ubuvumo. Atagira umuntu wese ugaruka atarica Noah. Ibazo umuntu w'umuvandimwe wanyu mwajanye kuri misiyo bakamubatumaho mu muhitani. Ese wowe ntawuzi kavandane bukuri. Whoever takes Noah out gets $100,000. Umuntu uri bwica Noah ndamuha $100,000 by'idolari na amafaranga menshi. Yongera ku mushahara wanyu. Barisuka abasore. Barisuka. Kumbe Noah nawe ni bandi. Yazanye ibiturika. Ubuvumo bwose arabutega. Bwose za landmine.
baza ku buvumo. Agasore bihambiriye baze muri umuntu urwana afite impamvu abatandukanye n'urwana ashaka amafaranga. Nowe yifitiye umwana w'umukobwa urwaye virusi yamunze, bano bari bararwana bashaka amafaranga. Benje n'ubuvumo. Fanda turimo turageramo indani. Musazi turaje tumurase bite birangira. Kumbuka bazajya. Hari wakaraje ku rutsinga. Mine zose. Tewe data. Bose. Ndani. Rangije. Nowa boy. Nowa. Bagenzi be. Aho mwari munda ko bibiryo sha. Batarumena mabuye. Garcia. Bastadi. Zabakoramo. Imbecile. Kagabo. Nabasigaye hanze. Akiri tunda. Give me a sit rep. What's going on with now that we meze bit? Atrade tubicemure. Akivuga ngo babicemure hari wasotse nabi. Yewe data hari wababicemuriyo. Afande. Bigiye kuducemura aribyo bidukemura. Agaruka turi bicemure. Kumba ripa mu muhanda. Ripa byakomeye we. Geze hano. Ndoka yajya muri reverse. Bitensi ramera kurusha izindi. Abaza bahereza. Barimo barapfa umuti. Uri bubona uyu muti. Arabona agafaranga. Virusi yo tayari iri ku baturage. Umuti niwo barimo barapfa. Filimi rahawe. Bayise the cure. The premier for really. Kugiti niwo bibera we. Kuri bitandatu byawe. Araka. No wari muri bagenzi be. Nowa. Umusazi mu murase biroroshe. Uyu nawe yivira n'undi. Waruje kugura umuti. Arabahereza. Cyambaye grenade ku rutugu. Ripara cyegera. Achomora pini muri grenade. Akwema pini. Wa musazo wakafe wasosa kahamirwe. Bakuye pini muri grenade. Soka ketwe n'umura wa mgawe. Chebwe data we. Pini miraha we. Nakubwiye sangara nazigiye we. Hani nambara. Barapfumuti we. Barapfumuti wa virusi. Ubona. Yewe nduka milioneri mu masegonda. Nakubwiye bitandatu bya kugiti nagubuhombye. Bayise the cure. Ire we. Barabandi mu muhanda. Nambara ziraha. We abasenzi bafite ikitwa igikorero sinzwe n'ubuvana amahoro. Batamisire. Kira muri tagati. Arangije afungura sentire. Raka ripa. Napima mapine. Ripa there. Bapima umusozi. Baridura umusozi. Dora amabuye y'umusozi. Chepu tatawi. Ripa. Yongera yicara mu modoka mw'ikankari. Yicara mw'ikankari. Ideya tudeya. Yewe mwihoze. Bihuta ikiko bahuta isosi. Bamenye umusozi. Yinjira ubuvumo. Ameingia ndani ya buvumo. Arabaca inyuma y'ubuvumo sasa. Bageze zirakurura. Hano ni igifunsi gikora. Bose amasasu yabashiranye. Bose. Bazanye kuri misiyo. Ariko yafite impamvu arwana. Kumbe Reaper. Be advised, you guys are heading right into. Imbere yawe hari construction zone, hari chantier. Hari abari kubaka uburyo umunuza. Ikiraro. Bageze hano zirirenga. Hari abari kwishensiya. Chantier ngo niyo chantier mu Cyongereza. Ibiti bivayo. Tambara V8. Irirenga. Chantier ngo niyo chantier mu Cyongereza. Aba nawo mu buvumo sasa. Aba mu buvumo. Baragigira. Bagabo. Tambara we. Baracyafite ubera mu mirimo makeya bibuturikira hagati yabo. Senzi mena mugenzi wa gatorero zongere buriya ntuzarwana n'umuntu afite impamvu arwana wowe ushaka amafaranga. Ayare Reaper dore imodoka kagabo karatwara ageze hano kandebe inyuma gatoye. Abagabo bara
sasa abasenzi kanze mbongeze ngo burya nuho umuntu uzamwongeze nuho umuntu uzamuhera imwe azane yitwa gasafuriya we mashini gani y'urutambi umuhanda rwagati yakubwiye uwo uzamwongeze yakubwiye ko ibitaro byawe ku biti ntabwo ubuhombye bamwishe ripa yakubwiye da premier bari gupfa umuti virusi irahita yarageze mu baturage bari gupfa umuti bari gupfa umuti ubona umuti afite amamiliyari dore ibyo bita intambara y'umuti we n'iyi filime ni umuti urayisanga ku giti dawa ya moto ni moto dawa ya moto ni igiti natangira umbe mugenzi we Nowa yagambaniwe buriya ngo uw'Imana igishizeho akaboko niyo waroga inshuro 100 ntacyo yaba akagabo karacyari kazima kagabo kavayo kamenya ukuri harafite kanuza areberaho bagenzi babo baherereye bakiri bazima abona hasigaye umwe Reaper nande nuri mu ndege kagabo gafite umutima kagabo gafite umutima arimo aragenda nawe inyuma ye wa mukobwa Zafal nakura umuriro we nakubwiye uw'Imana igifatiye ukuboko uw'Imana igikunze niyo waroga usubizamo niyo waroga ucurishana we ntacyo yaba umukobwa virusi irazamuka umukobwa arafite iminota mikeya virusi irazamuka tangira kurerembura amererembure iminota 0 arwana n'ubuzima arahanyanyaza ariko manega yitsimba hakuno manuka munsi y'ikiraro manuka munsi yo ku kinamba bana y'ibikoresho duhangane kumbe ntabwo amanura indege ukontorora indege byanze maniga nakubwiye umukobwa nawe ubuzima buri habi umukobwa nawe arimo ararerembura kontorora indege bitangira kwanga maniga yarataye imbunda subira inyuma afata igikoresho shyiramo yirekuriraho baneza kuri mugenzi we binjira amasaza ashyiramo indi magazine ayare mugenzi we yagize gutya asimbutsamo intebe indege yabuze kontorori yewe tahabura gato Nowa ahagabo nawe umugabo narenga ntago azapfa pe umugabo gupfa ko biri kuri rangije hano harabazaga hano harabaribereye mu butembere bageze amaho bari baje mu butembere aho sheri badufata kariri bada kwifatira kariri ni DJ Eddie nako DJ Eddie wo kuruyenze yarasohokanye n'umukunzi shewe sheri ubusana hano komera ukari hazima hahiye ryari hazo muribwe Dude, you're mwana yo yo bene wanyu ufite imodoka nzajya kuranda wa musenzi we nuko wewe imodoka yanjye nuko niba udashaka isasu wasohotse imodoka yawe nayo yitware nta kibazo yanigana yarayiba aratangira njye ndakamodoka kabakajyana batyo yari atinyiru kansi arimo aragenda areba mugenzi waho aherereye hano kuri satellite yari afite location yiwe afite mission yari yahawe aranje mission baramubitrayinga after mission kobwa yafunguye umutaka buzima buri habi ni Zafal ataya miti gabanya ubukana bwa virusi ariko ngugabanya amasaha 28 kobwa umutima uramucika afite inyatsi zimwe ziko ngo turawanze nyatsi y'igishegabo buriya ari inyatsi y'ingore hiraga kubitwa n'ingwa ko yo irakuzonga shawe none inyatsi y'ingabo yo nimo gake aho iyi gishegabo yo biba bivanze iragukanyaga nimwe bitabona urukwega ntoryi irakuzonga niyo umukobwa afite yitera umuti biranga
yitera umuti biranga. Yitera umuti biranga. Arawijomba koko. Kobwa amahirwe uremera. Awi. Niyo nyatse y'igishegabo. Highway. Manu himpaswe. Hey. Manu nabayirya none. Uro gushimira biteka ryose. Mukobwa. Manu irabikoze. Nakubwiye nyatse y'igishega biragatsindwa. Every one of those incompetent bastards is dead. Abasenzi bose duhanganye nabo Reaper bose bapfuye. Noah's out there. Sibyo ko Noah ari hano hanze. And he's gonna be looking for you, Reaper. Kandi ko biri kose Noah ari maraguhiga. To get me that case before he... Ndashaka umubone mbere yuko akubona nashaka iyo case. Umba kiri maravuga. Noah! Abenu uri modoka ya mugenzi we. Chebwe data we. Modoka ya Reaper. Uzongere wa musenzi we. Kagabo nakiyabirize. Umwana wanjye agomba buna umuti. Noah vayo. Hey! Bagabo barihambira. Modoka ira mu giti. Era mu giti.net. Hariya hejuru niho wandika voice akadomo giti akadomo net. Kumbe! Reaper muturuka inyuma. Nigishurutsinga. Mbone gishurutsinga. Bana ya pisto. Kula slider. Bagabo ziragigira. Mucumita mu giti nyuma. Fata mu rubavu. Giti gisongoye. Kagabo nakarame de kuntu kireshya. Nanda kije mu mwijima tu. Cyangwa nko munuza. Mugihaha. Bose n'abasirikare nawe wagaya. Sana gufata imbunda wa musenzi we. Shiramendi magazine. Ngo bafite isereri yashinze imbavu kenshi. Shiramo. Nawe bana icyuma ramubaga. Senzira. Bambi. Basirikare. Barakomagurana. Tata we. Modoka. Iracyari mu giti.net. Bagabo. Bose. N'abasirikare hamwe. De tourner. Bagabo karabangutse we. Bagabo sira. Hey! Tuza sha! Tuza! Turiza muri Nyagasani! Calm down! Tuza! Yawe! Bagabo! Shingisha umugongo! Kandi ingoto! Bipfunsi ikigabo kirakomeye! N'abafata ingoto n'abarayikanda nakiniga ariko bose baranigana bose n'abasore mushyira hagati y'ibiti amamodoka iramanuka namuniga umugabo tangira kuririmbura kandi ingoto pati ingoto arayikanda kagabo tangira kubona ibiyeziyezi tangira kubona haje uruburo iyo umuntu agiye gupfa abona ibintu bidahari kanzi ngo tumugabo nari mu rubura. Hey! Ariko ukabona urupfa kabona imbunda. Hagaraga akanyamasengesho. Yarakanize. Gaza gafate ubutaki. Gakurura imbunda. Karangire karayegura. Reba filime. Reaper kirangaye. Reba filime. Aye. Mugatuza. Ashiraho. Modoka ijya mu giti neza. Ni parike mande y'igiti. Si bitandatu se. Niyo ya parikingi ku giti. Hey. Warangiza ugakubita n'umugabo ngo urabona
wowe abasirikare baba barariwe ntuzakinisha umusoja niyo yaba ari retired ujye ugenda gake. Abagabo baba baraciye mu bintu bikomeye warangiza ukazana igikoma ngo urabona ngo kamaze urabona ngo twarakuranye ngo kwa padiri kuri paruwasi. Civilian jya ufunga umunwa no kubita n'umusirikare ugenda gake. Umusore yavuyeyo n'umutara ufite hasigaye intambara yiwe na Fandi. Hey Noah Fandi sasa nadizo nahamagara. I know you can hear me. Ndabizi uri muranyuma nawe ramugambane ngo bamwice. And I know you're upset. Kandi ndabizi wanarakaye. But what you don't understand is this. Ariko ikintu kimwe utari masobanukirwa ni iki. We cannot give this cure to the public. Ntabwo uyu muti twaha isi yose, ntabwo we can't give the cure to the public. The world's population is approaching 9 billion. Ati iyi si irimiruzo imaze kuzuramo abaturage kuri miliyari 9. People. We release this medication and we will have catastrophic consequences. Nituramuka dufashe uyu muti tukaha isi yose biraza kubyara ingaruka zitari nziza. Now I promised you I'd take care of your daughter. Nagusezeranye ko ndata ku mukobwa wawe. And I'll keep that promise. Kandi iryo sezerano rwose nzarikurikiza nzanabikora. Bomba abantu. But you must return to me what is mine. Ariko ugomba ngarurire ibyanjye. You do that, everything that's happened is behind us. Uramutuzani uwo muti ibyabaye byose twabisiga inyuma. Your daughter's counting on you, Noah. Ati mukobwa wawe nayo yiringiye Noah. And you are running out of time. Kandi igihe kirimo kirakurengana. Oya. Are running out of time. Ahubwo Fandi nayo igihe cyarenganye. Ntabwo igihe kirandengana afite umuti w'umwana wanjye. Ahubwo igihe nayo kirimo kirarengana. Uzo nko byagenda kose. Hasigaye intambara ya Fandi na Noah. Hasigaye intambara yande nande na Noah. Oh! Iyi filime niba ifite kabiri yayo nibyo nazi. Ariko byamera kose ntabwo yabura. Biraherera he. Ibi byo muzabona muri kabiri we. Musora hangaye na Fandi. Bamwohereza abandi basirikare. Nimuzacikwe the Premier Firil. Ndabakunda cyane cyane. Kwanza ndi wano umubonjo. Ya aracari sakala the Premier umva. Narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, masaramanje, mitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku Banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture. Ibaza n'abantu sankara mvuga indi nanjye Abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana. Saramanzi byiza cyane. Hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe. Kubera ukuntu haba hasa. Chene byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusajya kuri Kwizerwa Arts Furniture. Elle est venue du ciel, elle est ma jolie.